Ukube ngangazi ukuthi nobaba kwakumele eqale bomfundise kuqala ngaphambi kokudla kwakhe lethelwe nge-tray, kwakumele ngimtshele ngaphambilini ukampucu uphila wena ngoba wampucu uphila ngenhloso yokuhlonipha amanye amadoda. Mina ngisazi nokuthi ngithathele ngihlanganise nani kuleli khaya. Mina sengicabanga nokuthi vele wena unginyobela ukuthobela leyami impilo njengoba wangiphuca impilo yokuba nobaba mina ngisemncane. Ngakho-ke ukube ngangazi mina ngisasisole noma hlupheka la ekhaya ngoba nginesiqiniseko sokuthi uma ubaba usekhona abahlupheki kanje manje wona wampucu uphila ngenhloso yokuthanda ibandla lakho. Wena uhlezi ukhuluma ngebandla uma ubaba ekhuza ngalo, kodwa-ke sasingathini thina ngoba wena ododo uthando lomfundisi nje. Ukube ngangazi ukuthi ubaba kwakumele eqale bomfundisi kuqala ngaphambi kokuba ethole inhlonipho yakho mama, mina angazi ngabe ngafa kuphi. Kwakumele nami ngimtshene hlezi nami kunemlandela umfundisi ngoba vele sengizaba nangempilo yami ngifisa ukufezekisa izifiso zababa wena wampuca zona ukuthi ngifezekise. Ngakho-ke ukube ngangazi ukuthi nobaba kwakumele ngimfundise kuqala ngaphambi kokuba wena umlethele ukudla nge-tray, kwakumele ngimtshene saphila ngoba-ke wangiphuca ukuphila kwababa nongiphuca ilungelo lokuba nobaba ngisemncane. Mina-ke namanje ngisakhala ngihle emathonsi ngoba ziningi izinto ey'dinga ubaba lapha eceleni kwami. Wena wathi ngokonke uyokwazi ukungenzela zonke izinto, kodwa namanje usungitshela ngoba umfundisi engabazi nokuthi baphila ngala ekhaya. Wena usuwazi nokuthi ngihambe ekuseni mina ngibuye ntambama zonke izinto sengathi zilungile lapha ekhaya. Ukube ngangazi ukuthi nobaba kwakumele ebe umfundisi kuqala ngaphambi kwethu inhlonipho yakho, kwakumele ngimtshele ngoba mina ngazi